odnosno Centrope. Sauron treba da uđe u box broj 12, Centrope treba da uđe u box broj 14. Puna mašina učesnika Memorijala Vlade Bjelogrlića 2023. godine, handikap 4, u pitanju trogloda i starija grla, distanca 1300 metara, još Centrope. Sa Živkovićem 11, Ela sa Lazarevićem 12, Aleksu sa Pokoljem 13, Dragoljub sa Vanovijem 14, Sauron sa Stanarevićem. Marko, probile su sada grla Probili mašinu Maximus, Pargus i Lavalon. Parkus i Lavalon. Gledno se mašina neće od sada pa nadalje selektivno otvarati. Čekamo da Maximusa Pargusa zaustavi Milojević. Lavalona, Tihomir Vujković. Lavalona na Oholu. Tihomir Vujković je jedan od naših najiskusnijih teja. Vraća se Tihomir Vujković u sedlu Lavalona, Štale Mladenović. Vraća se i Maximus Pargus, Uroša Obrenčevića u sedlu Milojević. S druge strane mašine, Centrope. Dosta od predviđenog 3 minuta koliko imaju da uđu napravu. Sada, ako su programi startno širi, nema veze, nema da ne teče, moraju da uđu u članova čim stignu. Prihvaćen i Lavalon i Maximus Pargus od strane svojih konjovodaca. Idu iznova na svoje startno mesta. Lavalon prvi, Maximus Pargus za njim i još Centrope. Čeka se da postavlja trenutno sa Santotea, verovatno ne voli da stoji, sada su se češli, evo je Santotea, Evo i Centrope na svojoj poziciji, trka je puštena, najbolje startuje Viski Daniels, Viski Daniels Lavalon, Viski Daniels Lavalon Ela, Viski Daniels Lavalon So Faithful, Viski Daniels Lavalon So Faithful, Elu zatrpavaju na četvrtu poziciju, izbija Centrope, Centrope želi čelo u ovoj trci, ko će izbiti na čelo, So Faithful, Centrope. Potpuno poravnat, iznutra So Faithful, na drugoj poziciji Centrope, pola dužine glave iza, na trećoj poziciji Viski Daniels, četvrta pozicija Lavalon, peta pozicija Kapla Fider, šesta pozicija No Name Bella, sedma pozicija Calypso, osma pozicija Paris Texas, deveta pozicija Dragoljub, deseta pozicija Maximus Pargus, na čelu ove trke za vrat se izvlači So Faithful. So Faithful na čelu ove trke, na drugoj poziciji Centrope. So Faithful Centrope, So Faithful Centrope na trećoj poziciji, No Name Bella na četvrtoj poziciji, Viski Daniels na petoj poziciji Stolja. Ide šareni ili hita Calypso, trku vodi So Faithful, druga pozicija za No Name Bella. So iznutra ide Viski Daniels, u sredini je